Kidajka je tečaj, ki ga pripravlja Konfucijev inštitut na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Če vas zanima Kitajska, ponujajo tečaje kitajskega jezika za poslovneže, začetnike, otroke in še mnogo drugih izobraževanj. Pogooglejte Konfucijev inštitut Ljubljana za več informacij. Ni hao, Ding Ding. 你好，你怎么样？还可以，你呢？我也还可以。 Super, oba sva dobro razpoložena za 8. lekcijo. 8 po kitajsko je ba, ba je srečna številka. Kaj še? Aha, kam zdaj? Nazadnje so pila kapučino oziroma kavo. Greva torej v kavarno, ampak Ding Ding, kako vprašam, kje? Kje? 在哪儿？在哪儿？在哪儿？在哪儿？ ja. Kje si? 你在哪儿？你在哪儿？你在哪儿？ Kje si? Vprašala si me, katera je že najbolj uporabna kitajska beseda? 我不知道, ne vem. Ok, dej Ding Ding, nauči me par uporabnih besed. Torej, pila so kavo, kako rečem kavarna? Kavarna, 咖啡馆。 咖啡馆. Ja, 咖啡馆。 Ok, in kako vprašam, kje je kavarna? 咖啡馆在哪儿? Oh, bravo. 咖啡馆在哪儿？ Ok, stranišče? Stranišče je...厕所。厕所在哪儿? Bravo, odlično. Kaj pa hotel? Ja, ne vem, kako se reče hotel. Ja, seveda. 宾馆。 Kaj pingvin? Ne, 宾馆。 宾馆. Ja. Aha, tudi drugi del besede vedno guan. 宾馆在哪儿? Bravo, ja. Kaj pa restauracija? 饭店。 饭店. 饭店。 饭店. Zdaj te bom pa vprašal. 饭店在哪儿? Kje je restauracija? Naj mi odgovarjati, ker karkoli boš rekla, ne bom razumel. Ok, dajva najprej ponoviti besede, ki so se jih naučila. Stranišče. 厕所. Bravo. Restauracija. Restauracija. 饭店. Bravo. 饭店. 饭店. Kaj pa kavarna? 咖啡 馆. 馆. 咖啡 宾馆. Isto. 馆. 咖啡馆. 咖啡馆. Hotel. Pingvin. Ne. 宾馆. Bingwan. Ja, oprosti, pingvin, ni pingvin. Vem, da ni pingvin, ampak bingwan. Ja, 宾馆. Podobno. Čakaj, še dve besedi bi se rad naučil. Kako rečem tu pa tam? Tukaj je 这儿. 这儿. Kaj pa tam? Tam je 那儿. 那儿. To je lahko že odgovor. 厕所在哪儿? 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 Je vprašanje. Kaj pa odgovor? 厕所在那儿. 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 To pa je odgovor. Kaj pa če je 厕所 tukaj? 厕所在这儿. Aha, torej dva možna odgovora. 厕所在哪儿? To je vprašanje. 厕所在那儿? Stranišče je tam ali pa 厕所在这儿? Tako. Stranišče je tu. Wow. Super, po mojem grem na Kitajsko. To me je najbolj skrbelo. Recimo, da te pokličem po telefonu, 你在哪儿? In potem dvigneš telefon in rečeš 我在厕所. A nosiš telefon na stranišče? Je, seveda. Ok, kaj pa čak, hotel, kje je hotel? 宾馆在那儿. Aha, hotel je tam. Kaj pa, če bi bil hotel tukaj? 宾馆在这儿. 在这儿. Ok, 在哪儿 je vprašanje, odgovora pa 在那儿. 在那儿 ali pa 在这儿. 谢谢, Ding Ding. 不客气. 再见. Adio. Adio.